برنامه پیشبرکه دربیسی جرای که دین املی گهدار و شوپینر خواه گریان به خلک کنو هم جی بپرسینو شخواه نهاجی امداکت ناوا کلانی باجاری دربیسی دا کو ام پرسی پیشبرکه جوان بکن. دمت خوش بخالو. تجي خوش ترمام مثل شعبة. شوي روشتك؟ والله باش خدي اشتراجيب خدي ماني مثل باش الحمد لله. خدي بكم دسبيكي تناصب؟ عز الدين شعب سوري. سر شعبة خالو. خالو برسامة هاي شخوان هاجي بيشبركي برسامة دبيجيا دسبيكي چند سال دسر إيريشين سريكاني وغريس بيرا درباست به. والله أبوي يعني حي سال شيبو. بيجي حيشت. ببورين خالو شخو برسبات الشاش بو ساعات خوش. يا أهلا وسهلا سر شعبي. دمت خوش بخالو. سر شابا أهلا وسهلا أواجي خوش به. شاي روشاتك. صابة خديج ورازي به صابة. دسبيكي تناصبك. از محمد ليش غموس. سر شعبة خالو شخوان هاجي الدكانة خوي كاري تشلوي تل سر كاري خوي. خد الحمد لله باش مشغول شغل مدرسة. باش دمش. الحمد لله رب العالمين باش دمش. باش خدي بك. خالو ام برسا خوش تبكين. برسا مد بيجي چند سال دسر إيريشين سريكاني وغريس بيرا درباست. شش سال درباسمي. بلش خواه برسبات راسته نهاجمي درباسي برسا خويا دو يمين جي ببن. برسا مني دو يمين جي دبيجي خالو كي جان elementa هري زيادة دلاشي مروفان ديه. element. أكسجين. دبيجي أكسجين. تأكيد كه؟ أكسجين. بله خالو شخواه تمرا بسركت جوانا تيجي امشتر دبيجين بيروز به. باز صابة. جاركن بيروز بخالو. صابة. ساعتها خوش. سر شعبة أهلا وسهلا. دمت خوش بخالو. شعبة أهلا وسهلا. شاوي روشتك. صاغبي رحمة ديباك تبكش ترازي به. صاغبي ام دسبيكي تناصب. دخيل. سر شعبة خالو برسامة دبيجي يا كمين دبيجي إيريشين سرسري كاني وغريس بي كنجي دسبيكر. يعني اف چند سال سر درباس. أف 6 سال شو؟ دبيجي 6 سال. 6. بله راسته. شخوا خالو ام درباسي برسا خويا دو يمين جي دبين برسامة دبيجي چند باجاروك لدربيسيه هن يعني چند بلدل دربيسيه. شوا سؤال في عملك شوا؟ چند باجاروك لدربيسيه هي بلدة إجريداي دربيسيه. بلدة والله قال لك أنا ذوكي الدور ياك والله الدور دور تقاس. دور دحمة. ده قال لك. أنا قال لك وي ما نتسمي البلدية. بلدة. إجريداي دربيس. بين شعب هنا أمامي بين جابي أكيد. تدبيش بينج. ببورين خالو برسبات الشاش بو. تسال بلديات يجي. أري. بلدية. إنه بينج خالو. لا. إيه نظام والله كاجار بالضبط. ساعات خوش. لا سر شايم. لما تخش به. لما تجي خوش به. صعب. شاوي رشد. والله باش صعب باش صعب. ودي بكم دسبيكي تناصب. فايز. دربيسيه. سر شعبة فايز. شخونا هاجي تلسر كاري خوي كاري تشلو. كاري قصابية والله. باش دمش. والله الحمد لله إدارية. يقولوا جي باش. الحمد لله صعبي. بله شخوا فايز نهاجمي برسا خوش تربيجن برسامة دبيجي چند سال دسر إيريشي سريكاني وغريس بيرا درباسترا. 6 سال شوي. دبيجي 6 سال درباست. راست 6 سال. شخوا برسبات راسته برسامة ديامين جي دبيجي چند باجاروك غريداي دربيسيه هن. 4 باجاروك. 4 باجاروك. برسبا خو تقص. راست. بله شخوا براي فايز تبمرا بسركت جبونا تجي ام دبيجن بيروز به. صعبي. عم عودي دي بابي تبع. جاركن بيروز به. هاتش بيروز بيت صعبي. چاوا يادي. صاغبة. روشادة شلون؟ والله باشت صاغية والحمد لله. ودي بكي ام دسبيكي تناص. از فهیم باش باجاری سری کانیه می افشش سال من ورونشتنه.
سرچاوaya de şxwe pirsa menî yekemîn jî dibêje di ser êrişên serêkaniyê û girê spîra çend sal derbas? خدي ايه مسريك عني وام كتن حفتا ام دو كتن صالح حفتا Yani dibêje 6 sal derbas. 6 سال در باسوم كتن صالح حفتا جدود يرو درو Belê ya de şxwe bersivata rast e em ê pirsa xwe duyemîn jî tê bikin. Pirsa me dibêje çend bajarok girêdayî dirbêsiyê hene. شن باجاروك قريداي دربيسيين يعني حياة حسك ايوان Na na tenê girêdayî dirbêsiyê. باجار Bajarok belde. بنده يعني وانت باجار بوز ناس بكم Ez xerat bidin te. ايه Em bêjin 4 bajarok girêdayî dirbêsiyên yan 5 yan 7. ازبيم قي باجار ب دو سسي جار بين ازبيم قي بينجا Tekî dike? الغوري باجار وقريداي دربيسية باجار افن خوياني ازبيم قي بينجن باجاروك Biborîn ya de bersivata şaş bu saet xweş. ساوي Dema te xweş bixwe. اهلا وسهلا استاذ شعبان صابر Çawaye. صابر احمد ديباويتا Sağ be xalo destpêkêm te nas bikin. كرمك كرمك Destpêkê te nas. كرمك درباز محمد امين محمد دربيسيه Ser çava xalo. Xalo pirsa menî destpêkê dibêje de çend sal li ser êrişên serêkaniyê û girêspîra derbas. 6 سال درباز بده Belê xwe 6 sal derbas dibe. Xalo pirsa menî duyemîn jî dibêje di kîjan salê de komplo li ser rêbertî hat destpêkirin. حزار ونهسد ونوتو حشد Dibêje 1900 û 98. نوتو حشد Belê xalo xwe bersivata rast bû mere tib mere serket. Pîroz bijbana te. سلام Guhdar û şopînerê dirbêsiyê FM ji xwe li vê de re hanê jî gerame li bajêr bidawî bû. Niha jî em ê pirsê xwe li kêlek wê bersivê jî ji we re diyar bikin. Ji xwe pirsa menî destpêkê jî digot çend sal di ser êrişên serserekaniyê û girêspîre derbas dibe. Ji xwe ew 6 sal derbas dibe gê di nehê cutmeha 2019 de li dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên wê li hemberî serêkaniyê û girêspî êrîş dan dest pêkirin. Gil servan êrîşana jî ji xwe 6 sal derbas dibe. Pirsa menî yekemîn jî dibêje di kîjan salê de komplo li ser rêbertî dan dest pêkirin. Ji xwe di sala 1998 de komplo li ser rêbertî hate dest pêkirin. Gê ew dê nehê cotmeha 1998 de bi derxistina rêbertî ji Sûriyê hate dest pêkirin. Gê dewletên komploger dixwastin bi vê komployê ramanî wî dersînor bikin. Her wiha ji holê jî rabikin lê rêber Öcalan girtîgeha İmraliyê kir navenda ramanê azad. Ji xwe pirsa menî duyemîn jî digot çend bajarok girêdayî dirbêsiyê hene. Ji xwe ew 4 bajarokin xenamiyê xas hem jî Qermanê û Tilkermê ye. Pirsa menî herî dawî jî digot dê laşê mirovan de elementa herî zêde tê de tê peydakirin ew kîjan e. Ji xwe ew jî oksîjîn e. Guhdar û şopînerê me li vir jî me pirsê xwe hem jî li kêlek wê bersiv jî ji we re diyar kir. Heta xeleka bê hûn bimîn nava xêrxweşiyê de bi xatirê we.